Wat nog voor nas, je niet bij ons. Halleluja, lila ons. Kijk de kog, denk dat je kan hakken met je kaart. Kak zeg ik kaart, malalang. Halleluja, met kom doe je. Halleluja, vangen me vaart. Voor die volgende zin kaart. Halleluja, Lord God. Kulo malalang. Halleluja, maar hij kak zeg maar zo kaart, moe, kaart kolen na. Leila kak zeg maar in zo, ik leer in kaart, moe. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, kak zeg in kaart. Halleluja. Non go ke kaske on. Non go ke se on. Halleluja. Oh yes.
God. Hallelujah. Shikinan ko. Fin akfalet loman. Fin kaksak loman. Pakay nu siya koluman. Pakay nu siya favorlan God na shuma. In siya wulan God na shuma. Kolan God na shuma. Fin kaksak loman. I mean, kadil tena impress ke. Gas kat tramon, kat family. Kat fin na urik magin gas for kya. Kung te kan impress God ke performance loman. Ter God elong si kaksak lom. Elong si insyom na paya na siya. Mungkin kung kaksak na lang, kung shrak lalak na lang, kung tako natin, akong shrak lalak, kung shrak God na lang. Kaksak lash makay na, katapelo, kung tali, fakinan, tari musle, but around the kaksak lash na sin God. That in itself, God in siya wuku. Magwangan mo kung koy na rin na sin God. Wangin mo kung sang na sin God. Ako min falokun, long shalom, kaya kung kaksak na nun. God in siya wuku na kway. Or kikot na ko, layo na intiyak, kudente, kaksakin God, kudan sang na phone na ko, yes. Ito na, bangan ma si God in siya wuku. Super na, God in mata, kaksak lang may plan. And inhabit kaksaklan may plan. Si makatena ko inaksyon ka din niya pa. In pa yokimet kikatuin niya. When it's all about him. Maa na kaywa, maa kishbel, maa na siyel. En na pasbet, maa na kaywa mak. Kataro. Sipen mo ulas misengya. Maa na siyel. Amen? Honest God. Panang akiak bigat na pay ke. Kodin, alin na syakak na pay siyas kikat ako. Kadin siya wukelos siya kaksakanol. In paye. Ingon. Wana nagiwa siya makumara na sin God. Kumaron, ilarok ikoyong na pay. Kuminara na kay insyom na pay, kay non kum na pay, kay kolum na pay. But God, eldest long say, second place, el met ni kimao na kayo. Wagon makatef sang na sin God. But yake call us to phone na. Okay, masih mencias no fundo. God pa, que mana que walan finne que sum na que first fruit, mana que walan man sin God. Fact si met, mana sin God. Masih met que mana que walan, mana sin God. Din ko nakilin na paye. In some pellash. Mangin makalim nilang sila sa sin God. Kaya kumaru yung tagaga kila tutang siya. Sisla. May kalom. Yung tagaga kaksakanol. Yung tagaga proy na siya. Yung tagaga gwi may talal fungi. In proy. Syuk. Syuk kolan. Na syuk ke. Lain na phone jet, and as she made, pray on behalf of others. Kung makalim na pa ilang silong na sin God, kaya kung bule siya na, may kalo, bule siya na, manaslo. Gulo na sin God, kaya ngayon siya pinakaloy, gulo na sin God, kaya mag-pray na kayo. Alam na yok na pa eh, kadil siya wuki kung maramag na kayo, kaya insyom na pa na siya. Hallelujah. Kulo na sin God ke mauluwas na kayo siya metakopet na kayo ni. Kung sali na katali na kayak na pa ke
Ashlan mait na kayo. Egot tin siya wo faska card. Faska the sin card. Praise God. Hallelujah. Fall na nagden going. Pel na kayo. Every awakening moment lash kiden going sangku na sin card. Kiden going akfalet tambay. Kat batawa kay Victoria samram ko da shoot ge prophecy. Should been prophecy. The card is from the siege. She or your card is from the sin may tapang. She or your card is actually sang the sin may take fact. Give my catacomb. And the prophecy, I don't know your national relation national. They're going to give food, not give food. But the prophecy, actually, is hard. Bible is there, like nine and a kid, moving soon again, in nine and a kid prophecy. The particular point of the time, one should be prophecy. One should be by my party, yes, like a move. But I wait a moment, is that this is the prophecy, but man, like you made. This is the great mistake. Forget that from the idea. Sabi nila na play. Safta yung pelo, aquela minha que prophecy. Agora fim mo qual prophecy. Agora ali na loja, que tinha na rede da loja. Mas eu não que o Itari que chama de da shoot. Se eu estava prophecy que chama de o Itari. So, the prophecy that apoia a Tedari. Que lembra que eu a chama pena que se prophecy ma apoia que eu tô John. Mas o talo tá com e para passar cima é um yaquinho coisa. But Bella Jesus, Bella John, Bala Sikia, Bala Nakpaya, Pashashi Matako, Woya, Abo Coastal Sassin and Elos de Poti. Pashashi Matako, Woya, Akule get it on way with the Baba telling me daring way, Baba going to see the shish called it told us, why you casting it? We actually daring. Space Baba, long, whom it almost, and came to pass. We found my room going to the Bible of God. Why you a Bible of God? We need to in fact. Prophecy of Jesus in Act 40, it fulfilled the full now. While you were working. And then we don't wait for that. When you went to fun now, art scale bar, and I'm moving to keep quarter share, and going art scale machine. Going to fulfill the full prophecy that Jesus made. And when I go to see him in there, the God that who says anyway, coming going from his state, because all the state taxes not for. But there, other you ask him in Chikia, impossibility yet, already there. Jesus Christ in Lorena, it fulfilled the full prophecy Simofaki the Bola. Making a virgin bird, making an animal Tawi, like a kindness from Egypt.
They want to go be lying like David, son of David. Waarin actway op de aarde. Hoeveel moet dit men om afstand te gaan? Maar zouden we voor keer alleen zijn. Zouden we vooral niet meer maar voor prophesize keer. Ben je jullie met talen zoeken. Actway hier. Zouden we dan met kipel Amerika. That's what the prophecy. If Jesus is there. He went to what time went that to go west? Because shoot that spear, king of the Jews. The mayor of the in zondag in zoek dat je wat paaien topslessing. Wat paaien dat ik ook je topslessing. Ik dacht nog met Jew. Bien en op bien Messias en bien topslessing is zo. Dat het holy prophecy zit. Maar ook dat de voetbalstudie maakt goed. CD++. Dus op de Europe heeft de koos hier. Wat voor. En hoe ik wat dit denk zo maar daar. Waar ik van de smal net zit. Dus op de kaart, je zegt dat ik dat zo gemaakt heb, die was. En sinds ik heb dat Jesus, en dat Joseph heeft gezegd, en zie kan ik het mooi met je laten. Joseph, zie ik moet aan de nacht te gaan. Zie ik dat zoon met iets op. They have let it fulfill the prophecies in my book. I will call my son out of Egypt. Maar in de go Egypt, is zonder geen man. In de ga je in de go with me, die ken Egypt. Prophecy zit er. Dat wordt die fulfill. Prophecy maar voor in actweer te bij. Dus ook dan, als prophecy maar zo te maken, voor zie ik de laatste dan. Dat is ik de ben. So watch, keep watch. Go in the end in Israel. Zie je prophecy maar zie ik in Israel man. Wat kan ik je? Ja. Zie je voor aanhouden Josh van nation Israël. Juist. Het volgende. De vader om te zeggen, iemand zijn dan zoek op mogen. Wanneer morgen gaan? De vader om te zeggen, iemand zijn dan zoek op wanneer. Nou, for some reason. Maar moet je dat nog niet? Mensen, beelden gaan, prophecies gaan. Maar er verlopen niet dat je dat niet kan. Maar wat moet dit niet zien? Heel lang. Leer verlopen bang, dat je dat niet, maar Australia four corners of this earth. Geef pijn van, maar verlopen ons kunnen geven. It's happening now. We come ignorant, man. Pas ziet dat misschien niet. Wat zijn dit? We hebben allemaal afgerand met die mensen. Pas je komt bij die, om naar hem te zien die lang. Prophecy is bang, lang. Generations en de zaken met die, waarom te wat maar is. Generations in die man zie je toch, het is pas. Fulfillment de kolom. Maar hoe maak je maar zien? Hoe maak je generations in man? Wat daar wel fashion.
Et chaque année, God ne could. Et si année, God ne could. With prophecies in the Bible, when today. Et la voyez, Philippe, Aïssia, on a deux pour le chemin. Sorry, voyez, c'est ça. 42. So I'm going to read 42, that you can, I guess, what it is, see my family come up, parlier, even after the machine. Honestly, in this talk, try. But if you this part, I'm going to read English, and I see it, see what Ye shall not fail nor be discouraged till ye have set judgment in the earth, and the house shall wait for his And shoot that? Ye shall not fail nor be discouraged till he have set judgment in the earth, and the house shall wait for his love. Shoot us on the Thus saith God the Lord, he that created the heavens and stretched them out, he that spread forth the earth, and that which cometh out of it, he that giveth the breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein. I, the Lord, have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles. To open the blind eyes. There you go, keep going. To open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in the darkness out of the prison house. I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Behold, the former things are come to pass, and the new things do I declare. Before they spring forth, I tell you of them. Sing unto the Lord a new song, and his praise from the end of the earth. Ye that go down to the sea, and all that is therein, the house and the inhabitants thereof. Let the wilderness and the cities thereof give up their coast. The villages that Kedar doth inhabit, let the inhabitants of the rock sing, let them shout from the top of the mountains. Let them give glory unto the Lord, and declare his praise in the islands. The Lord shall go forth as a mighty man, he shall stir up jealousy like a man of war. He shall cry, yea roar, he shall prevail against the enemies. I have long time holding my peace. I have been still and refrained myself. Now will I cry like a trembling woman. I will destroy and devour our walls. I will make waste mountains and hills, and dry up all their hurt, and I will make the rivers, island, and I will dry up their pools. And I will bring thy blind by a way that they knew not. I will lead them in paths that they have not known. I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them, and not forsake them. Praise God. Praise God. Our friends came up. Alina, ne, on shoot. Enji Mark from Gate with Gentiles, but the goal lost the gate covenant. Our friends Mark from the islands of the sea. What found it? Our stuff was in actually thatคนกลางตั้งหนึ่งละกินแม้ลังเลยin him will the Gentiles put their hope. Ik ben vriendschap laag. Ik ben het vriendschap keer. Ik zeg maar paar die mooi te komen. Waarom zie je het kon je dat voor je misschien? Dat kan ten aan wij een keer covenant met God. Dus dat je veel land in dat kan niet. Deze maar
et la connaît la guerre, et la connaît le siège, et la connaît le Christ Jesus. Parle la croyez, mais, quand il est lié là, parle de ce moyen là, parle de que nous scolaires comme c'est. La parole de tâche qui est, pas de tâche comme c'est. Comment mais, que la qui est comme c'est. Maar exactement, les métiers de Chicago, vous l'avez dans le temps là. Que Chicago, vous l'avez dans le langue de la poignée. Car il va faire, il parle. La chef de Chicago. Et puis, il y a des mais, tout qui est, mais, pour il a, Zechariah, et là, il Uiteindelijk zie je niet, dat met righteous in de staat. Maar dat broodje, met feedback maken. Je bent met de hoeveel zit er gewoon zo dat je zeg maar, broodje was volgen. Like prophecy, dat is het doen. Wat hij zien heeft, dan zit er iets in. Parle de parole ce matin. La fille qui a donné, tellement de travail. Pas ici. Moi, je n'ai pas de papier. Mais c'est pour toi une de fait que, étant righteous, en qui vous venez de faire que c'est mort. Problème long. Isso não é justo. Isso não é justo. Não tem que cor que tem mais ficha na quer. E tem nada que tem de tarde. Lá com o euro ficar todo. É ficar aí, ele deve ficar todo. Ele tem acho que nada. Lá mato, é um tempo que tem 1 years old. Ele ainda só não mais coisa tarde. É ficar. Isso não é evoluir, mas righteous sin. A muito que é pelo mal, mas para não estar evoluir. Nem por não dar de fato, lá tu e eu não há para fazer, lá tu e eu não dá. Que isso não está evoluir, né? É só calma de lugar, não que tá leite bom. Ele ziet je maar in. Een beetje dan maar. Eerst was dat. His name is John. Oké. Moet je nou voor je. Moet je zo spannend. Of om dan te cash. Ben was het voor je. Shut je mouth. Timing with God. The will of God wat het is. Shut je cash. Moet je dit tot tonen. Je moet je dat bij. Voilà. Down. Sabe, Sarah, Abraham vai para lá. Para que tu vês que a Sarah é bichecha. Ele bichequinho, ele fica mal. Ele está lá aí, tá com a God is not that é chique. Se eu te fazer mama understand out the shoe, give prophecy. But ito, kau nak kau yang kucing. Cakap sudah dia tu, bakum ito nak kau yang mama ito fak, aku yang kucing. Kau nak sih, mah prophecy bakum besar. Jadi tu dispangnya. Jesus. Sudah? Jesus. Mega Jesus. But God, when it's not in God, the communion. Amen. Amen. Nak kau yang kedar ya. Nah, apa maksud nak kau yang kedar? Jesus. How come more? Man, how man?
Amen. Amen. Maar die acquaia tarima meta, mas se coisa da gente lá dos existentes, vai lá do milagre. Mas se tu não és na acquaia. Amen. Mas foi que tu não és na acquaia. Foi acquaia que não me. Ele morreu. Quem faz com dia muito cima? Ele, né, ora, né, example, sino tá. Wawan na kung shoot photo siya, fitting ang lo siya, que, né, state taxes po. Tungkol ko na eh. Di ko i-fulfill mo, né? Ano que eu amo predicted by Jesus? But Jesus fulfill mo. Ang, né, proprietary scale, equal to ang art scale, equal to Doctor, ele né, se falar de que isso chama ele apoia tudo. Décima como nós go, o décima como foi que para agora. Porque nós não temos mesmo como é que nós temos, mas como muita coisa physically DNA, mas a coisa que essa não é coisa, tem mais tempo dentro. Tapos mas trago na levo coisa. Do mas ko, né? Ali na cola se você quer falar. Ele apoia, como ele é esse bambam, Babylon, ele vai mo, ele é participa do sangue. Ele vai mo botar o show, lá, all. O bom é na Babylon que pensa, é, quando não como é que ele se fala, quando ele fala não confere. On the clear one. More than on the fell on the phone now for that. Now we're seeing it when we look at it. Honestly, my back by the way. The end. Where is the end of the more carded there? And factor percentage, seek your what analysis. Very good. Unti kan tago na giluto to. One and a half giluto to. Uno po na eh, may tago eh, A+. Ang spesial mo kung ito mo, si Tiago na ito. Pięćma edan ucap kita tangga imet itu dan cross ujan Jordan ini ensi itu tahu ke change Jericho basically facchia Basic Joshua il facchia Quando comigo então muito cheguei da sair Ito curse again sila Ela ito ayos ka nag amoy test ka tapos siya exactly maximum na fat catching dali po siya natin siya may siya machine even follow na catching at the expense of his son, oldest son
지켜. But you have opened again. Makassan God sa. Mga prophecy. Hindi na nila. Koti ko yung Shrey na Old Testament iki New Testament. O yun, New Testament siya, ilak po yung ipe. Ito na siya na, ilak po yung refund na o Old Testament. Kung hindi yung code kaya, what ko kid? Ulen na. Jesus sila na yung code. Ulen na. So, kung hindi na tao kaya, ulen ko siya, kung hindi na magkakot kaya. Messi, mama, basta yung sharper ke Victoria, that is she prophecy, ma Paul in fact was it, ma tumonte. Ke Pelmash. Pelmash, como sa Messi, pwede. Messi si eh? Selfish. Okay. We cannot against Messi ma tayo long si long yeo. Wadale. Dale oreni mo tuti ma me. Malong si ma fact ma in shell dal long si mo, hindi ki ma plan. Deve nós fazemos a coisa. A coisa é não riquioco na coisa. E é, quando que vamos ser né? Mama ita long si long, mama coisa né? Eu vou escrever a long. Tem uma hate speech para né? Mulher que não quer assim meita. Acho que uma chair, mo filha Middle East. Argentinians are Christians, Muslims, net aan de society. Jew. Dat weet ik niet. Actually, dan already in een relationship aan. Nou, maar in den schieden. Is that all the thing one, already man go much from now, interprete, but in Jesus interprete. Hoe dat Jesus ke, om na good hate speech van de world. Waarom ook zie je misschien? Pointing na ash, na ke one world religion, one world government, one world currency, for revolutionary champion. Bang na fwede me. Apakit din siya. Pero ay siya going. Bang ko it moved toward that. It moving toward that. Even already in kind of obviously fun. It's like government fund. Hoe vind je maar zit van daar hier en rehearsals in het aan het maar nog bij je. Dan ben je kijk je het zingen. Moet dat? Het wordt ook een vier. Ikaw action niya mo ito. Pwede mo ito. Be, pataktin. Pau down the gate. Pau di mo mga shift kita lang. Mga kishwin. Ilo siyang ngoro. Ilo sweet. Pili tatit. Ne. Ito na pa eh. Amoy na ka siyang. Report niya. Pangit. Ne. O iya mo report niya. Kipensyak na.
Dito yung action niya mo ito. Kaya ko mo ito. Mo ito let deceive and being deceived. Let deceive mo ito. Na let share, na let deceive here people. Paano mo prophecy for a fact? Mo isi capital chapter. Kapag ko hindi mo tawag niya. Kapag ko hindi what does you should get? It's the tip of the iceberg of a beauty. Na eu pena. Ele de luz. Foi pode vir então uma profecia, né, tá? Era suas proibições. Ele te proíbe mama. God in fact isi cari itu. Bila display woman, God is really that you go isi cari ini akan lebih kola. Net bangin isi cari accept that dia masih isi cari. Dan nanti way lagi siap bangin wadu. When God is off the bones, our Yorkshire promise is associated. We didn't know that with God. May God be fact that our Roy Marshall, he had a willing that of the broken. Ente magat siya. Ente magat kailan siya. When ito pala, ito mo mawusi magat tayo. Ako de, kakla niya, ito, line God. We were God. E si chiama fino un pe. Facciamo per un pe quanto come. A per come che Dio ma si chiama per quello, proprio come lei chiama. Ah, quello che manca in quello. Padahal na mo yung COVID-19 si mas nila. So, kung tayo nag-kadalay ang siya, what is the next one? But I don't know who shall I give on it. May God be fact. The prophecy will God fact. Never wait with party. Let party the case of the and party. But when we pray like we say here, they pray the will of God. See if it will God. Lay the will of God. Pasika already. Hindi going to Katanga, hindi to faculty. Mama and she kept it. All in that God, and she kept the seal, so they was here. So good. Wait, Chema, won't be beloved, ma, who take attention, eh? Is with Christ. Umili talaga mo uwi mo priya. Umago na nag-priya siya. Umago na nag-suyo siya. Umili pala mo tapalamin mo ang pe. Kahit ako. Kasi may matuwa pero. Hindi na lang ako palakin mo siya. Maupat mo pe. O di ko i-broken it ng time. Kasi ko accept niya with Christ. Ila ito ismo pa. Left. Ila ito uskat taliki Petri Mali Sikya. Ele talaga po nila kami. Amen. Amen. Namun chichi, may push ka lang, may siyangin. Fela no phone na rin. Bugoy na pa rin. Pupush na rin, tala short ka, suto siya dyan. Kaya kayo na rin. May siyangin, mabuhay siya nga. Pero rin buhay na version siya. Ichi yan. Wala yung tagtata. Hindi mo lang. Sakri po. Kaya ko din kayo ito na may ipiyatari, may ifactatari. Na kumingan o ay lang na siya. Kumingan na let's discern my around it. Kung maako na mo ito.
Cum fica de pela expressão. Fica como em Catalunha, mas parte do Fica que cola gaat in gooi, dan met je opnieuw een getaan. Waarom een prooi was gezien? Je bent de prooi weinig met man. Maar je gaat niet naar mij te kopen, en doe beter kopen. Perilous time will come. Chapter number actually man, there are more God is not come. We come to know better if now. Wishful thinking van het. Kom in de mo. We ten je fresh appello, né? Sposo tipo. E que interna palola. El acula muito bem naquele. Kom in de mo. I've fought a good fight and I get the faith. So zie je maar los. En we hebben een poli van. I fought the good fight and I get the faith. When you get told, it is authority that makes on him. Fact is, my must say, it is authority. But in the other shit, what do you go in? Sister Pella, you go in reading as the Lord. God, the Shambra Messiah. Through His Word. God, the warning God. He cast God. We didn't want to unprepared. But I'm not actioning yet. I'm not actioning yet, man. Revelation, small. I'm not actioning. Shall I read it? Begin to that. The reaction in Berlin, it gives me back to that. We don't have on Revelation, but she a book mark. I think you will the connect you, man, book science. I'm going to get you book science. Suppose at the end, okay, it's not going to tell at the end, watching at the end, ask the Revelation, not more. Man, I'm going to look at it. The revelation from Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John, who testifies to everything he saw. That is the word of God and the testimony of Jesus Christ. Ending upon it. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy. Prophecies upon it. And blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. Johnny zegt dat je thuis in doorgaat zo'n time is near. Omdat ik maar door de hier ben ik hem zien. Er zijn dan thuis in Nederland dat ze van de Juda. Dan moet je alle nog vertonen in de hier naar hier Johnny zegt maar veel afpraten. Dat is niet meer naar doen. Veel maar schil wanneer wat wij hier. Wait. How do I do a long enough play with the Nakuda? Even in a key, the play, when they lost my kid, even he's a little bit, when they lost my the pen up and the play, or he'll not carry the actually. Except we took a host of the lower kind. Kasi punto ko ang commissioner long with God, pero na tayo God iti, umin na long, umin pamoko, umin ako. Which one did you tell me one? What like a marsh fellow na? What like a my share fellow? The playgrounds if I'm.
battlegrounds. Om in na serious na play. Praise God belongs to the Lord. We keep practicing it. When I did that people, I clear. Because you are back by yet, I didn't shame it. But clean, I didn't like that bad off. And my Lord, I'm going to tell you. Jesus loves you. Father loves you. Amen? Amen. Kung may values you, siya na. Father loves you. Kung hindi sharing sila kaya thoughts of our communion march. Islam na lang sila God na sumo. Para siya mga siya sila siya. Kung yung siya para siya. Kung worthy, para siya mga yung siya sa mundo. If Collecista fala yok şüphesi ne bulula olan şüphesi yok şüphesi nasıl var? Karşılıklı var yok şüphesi var. Yani motivattaki tim ama perishable, the gold and silver, ay motivattaki shine Jesus Christ. Ma, call the wash. Ma mold. Mamuzi Father. Shall Mamuzi. Amen? Amen. Shall Mamulan Namuzi. Sa isang na, pero nagkakuminsan na siya sa pagkakumin na. Pagmasin na ako, mapakta. Lord, you ask them. Pagkangayok siya ba? Na kung yung yok siya pwede kinamita, kiswit, Christ in mo di kumpletari, nakli kumpletari, kung world more than before now. Yok siya pwede siya, may kakori kumlew. Kung yok siya pwede siya, may ilkori kumlew. Pero kilaktas na siya kumlew, aksasi kumlew, kung siya pwede yok siya pwede. Kung siya pwede, kung may kayo sa tom siya man, may tayo sa mula yung life siya pwede, some improvement na kayo. Na mo ako dyan kaya. Kaya praise mo lang, is ito na yung pangak. Kasi nila, ano na mana siya ako yun na, paano yung siya. At ashti po yung God, when siya paano yung dalaking God, mag-yok siya po. Yok siya po. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lumagat. Ito iya sumuna, kasi nga, kaya-affect na siya na. Kaya itawon, sumuna na, many instrument. Yang sumuna, sinabi, umangwa niya, siya sumuna. Yes. Iba siya kitskunan. Alita, alita shuri ko siya. Walang Jesus na siya. Pagka may bakit mo dito, sinigat na. May alita yok siya, at shuri sinlay. Kita pa siya na ito siya na. Amen? Right? Ariel? Where did they go? Yeah.
Hallelujah. Hallelujah. Good. Malenler oorpebbelloos in de hier. Die keer malenles. Kakseling God. Te kakashin. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ulviasko? Ulviasko? Jesus, you can live more than
Dat is wel een laag. Maar dat is je winnaar testimony, als zoon, dan kun je erin kijken. Precies zeker. Ja, zeven. Sempre comentar. Legalen met de scalo meta, va? Era giustiamo, old fashion. Unso ko. Right? Ganun pa mo, right? Unso ko. Then na kayo wa kay may phone niya. Right, Shaka? Then na kayo wa kay may phone niya. Bebe mo na si Kinsu. Oh, my
Allez, H, mais Ashrenazi, un castle gospel. I didn't call castle one day. It is very. You cannot find it. I don't Ash Kalbi. But all get it out like I don't know. Catching the play, I don't try to see it. Amen. Very good said. Very much it. Long way. Made cut on the neck one. See me, but going. Oh, not play. Share, God testimony. Right? And then, Praise Lord in God. Praise God. Akong lang natin wikap sa pinggat tayo sa ikinsin niya. Amen. Meron na ito yak lang na. Lord in God, may falling fire. Amen. Mga ako na yung sa ako, may makit Jesus. Makit ko lang one ka. Or nga, siya nga ti fact laki, uja ko na sikan, tako fact laki, may nakiwain gabin kaya, mga nasis nakiwa ka isi. And praise the Lord. Well, may, along si kakasabing God, may kalayang lahat. May ipata na natin kaksa kamalbel na kayo. Amen. Na masing mga tuyak kayo may dahil lagi kalayang lahat kayo. Nga factory kayo, quantitary kayo. So kita ko may kaya nga nakipa with tuyak man faculty kumaisang dahil dati na may kikasi ma
Masumon lang nga, pero siya plan ko ni Jess na nag-smile lang singan aske. Na, kingamutule na gas ito ko, ngalong at lang. Ngamutul, ang ngalong gas sila pa mo, po si Senle. Na nga sumon, katamit nilang tayo, nga kinasipek yung may pang makatay long sing bakit gas lal mali sing mun papatas na papat na kiwas kami sing nga long damit na kiwas iyak sa mon ki po si Sende na kita ko penasingan dila ngapangon man si kay pan na at ako man dila mga nasis na pon guys Amen. may kotsi po si Sende na katesu ye me kalay non kat mai in That's right. me in game ta ko katen me fakalat tar ke ashpin na me kotti po si sedle na isu ye ko la lo naro in fact la mana sis na pon na kaisi atin ore makintali po sa misini atin ore makintali po sa yok misini na iltingan pa na sintali ko hindi bilang na tansi paletya na simwit makon ni baba na min ne baba kadul na rela tali ko ina paletin ni baba na wanin siben kunte isyan ni baba o min kadul rin makundo hindi kunte di po siya yo na sin ni baba Menit ala na me ke ulit makin kunten yok na payo. Kunten finesuk ke kunten daw lila ulit makin kunten. Nse pala ta insin ne baba na isu ke me kaleng lon kat na siya. Naro me ina non ko ke itsikan na ke sa man pa na masin kat na sikin pung sa balmo. O si sen na toko fata kinga matangon ko kaya si back yung kingan ko in toko fata na si wait for so ya in category makikung tela kung tedin na ime o si set pa na si ne baba kung tedin na live ilori makikung tel na kung tedin sa lahat nangahala na me silon sikat na pwede silon sikat na pwede kima elusil na sis na kung nakayo siya na kung dalawang pala, pamait na kayo siya mong isiyo. O si Sede. Na nga, kulang singkat na pa eh. Maila katulan na lang ko. Na kayo kayo siyo. Lila katin ko yung noon ko kay kalaing lang na siya. Lila katin ko yung noon ko kay kalaing lang na siya. Pero na kayo, layan na kayo. Hindi matakas silong, in pangay makunon ko. Pahimit ko, di na ko'y nakinig, di na sulaw na kigaslan siya. Nang singin natin, kalayan, itkesa nga di ang gaslan. At nakiwain ko yung me, diye na pwede. Hindi pa, may pa katulik man siya, timalas pa kalayan sa po. Napat nakiwain ko na rin kalayan sa plasyo, ito lang, mahalay pa kalayan sa po. Tayo mo siya na si Sky Sismi, may tinalawain kaya, mana lumpa mangan to, long silon ka to, iking mga sis na po. Manikin wag na kayo Amen. Praise the Lord. Naro, pati saan na katuro ka lang sa sikotan, kaya iti mahalay. Mahalay. Nakulon si God, kulon na si kalay malay na nito na effective as life. Kasi nakiwain ko yung Lord na kaya, yun ko hindi na pwede long silon. Nasiso, di ka lang sa may lang ko na kayo, kasi naro isang lamakan. Ito daw naman lang, ito yung God di mana kayo. Lamalan. Okay. First close. Are you there? Yes. Ang tami.
Kaya praise God. Gonna see God. Kaya easier man to try pastor given na que marriage someone que sila na natawag. First of all, I thank God que man to chila irumie. Pangin si ma que tadi coach me. Mga message din si Bella na pangin mapayagi. Pati mo kot itay God na kot inselay siya. Kutete. May pay mga sinang parang share din na sila may coach na ki lain sa mga takon si siya. May confirmation pa ko may kate kitang ombo, iba tayo may timalang parik mga katagay ni kalay sa ko Christ. Leo Peter told us in the pangaki siya tayo ko may capacity na niya siya tayo may sila na natawag si Jesus in God. Nakot ko ngam kami didiki message ngay masip na didiki message ngay alangay si lane ay natawag si Jesus. So kot ashti tawag si Tari kot ashti tawag si Luum sa inyo tawag si Luum na pangay lane act Luum si pangay si Christ na sa mga tawag si told si pala si Leo. Who knows? Kati nga ito. Torang aking wiki masin ay nakayugat kayo may tasal siya kayo makandaan sila ada naki may magawa gawin kayo kaya greedy mga siya ka greedy tasal yung bukti na may nga ada na ansik ng greedy in akala niya na kayo ang third kay Leo Peter 2 Leo for cycles lang to shut up may kawit self love kung sin tiya mo ito na mga sa inyo when it lay matter siya lay si thousand yes in lay God you're all maluin niya panasiya lay God is siya back lay na rama ibulay na kaya ay nakikita to may tanon ko non ko and mong pa siya na suwo may yanit siya long si katay na may pintole praise God ki masingan ki long ka lang ng God ki long sinan God yung siya nga kitentole yung TSC natin dintole ki na may nakaywa i-for like yung magulut lalos lame ng lame fato ko o ay siya may pasyapas yung lame se kasyaw weng hindi ki siya pa siya nalalak masa oning kasyaw Perugia, economically. Fellow, mga le, taweng le. Kishpin may ye, nakaiwa. Economically, mamasa ye. Mo laws in inoy matan, ekustatin yakang na singgan. Kikumus tapang lain ng God. Kusin some koyos in a row, the lane saying sakato, lane si kikasyaw everya, ekanaw setle. Emasa on kasyaw, ekapupwede, kikuna. Ekotapan makatin kulay lake, kasyaw sa siya, efela sa siya, mamay nakaiwa, raw, masiwas. Oye may kawat log. Kaya kung saan lang siya, kung wasin kaibigan, tapos kung wasin nice. Loin na kimulog ko. Yang mulog kayo madahal.
So I super academy 14 said, all you would go with love, que was family said, was in Caribbean, the whole flow was in nice. And when Meadows, it was in morning means that you must God. Was in non got your own fish, Monday line, it actually paid bonus you was, the was in going mode flesh. I like it boy, but say up here, it's soon fatness you was. Ilorate makin na lahat may makati na sang nasi. Paini mayo siya mon ke in leta lang na sewa. Os ko to maupay in leta lang mamay sadayang emoy siyo ka ilos kiye ako tayo paili ke. Ay na ilos mataro pe ito tagyas in ma samos now. Kemaine ilos si pena orato eso pelan que mais uma casa chega ali cá muito orang along sila luz musenye kemaine ilos si pena orato mo palo si tanau setle kuos muito kalakla kuos ito mai ni tari kuos si pena ye kuos anta kuos paktie aktabu ni yata que mas to vai muito deixa masa Pailan kuos patate he goes mata okapwe. E goes in kapkaway in Longkalang, a that was in laid, and my down Lord Jesus Christ, lay down cuts at me yakin. Iye and it off my backpack. Amen to that. A priest got my pay, not me in that. Gaston got my family. If I wait and see what they call that, wait and see what they lies that, wait and see what they actually did that. My family, in fact, naiuwi na my family. Baso my family, orang hindi na pwede revelation ng God that. So that's the place of failure. We know that, like compare, like life yan din na sa akin. So life yan, actually kung kaya art kumanasin God. Malang si first step natin, si Sakit Simeon, kung saan na yan sa Thursday. So luto mo din. Irak kailan yun killing sak now. Nga long master kita ni siya kagpapiyanya. Kung binisan na, lin sak na o, eva os may ungay gela na pisitya. Kamay eva non ko kaya si pena. Long si mani kon na nefuden, ilo sa pigaskat, ako dukin mo si ako sa papa ni na rumit biyak pa. Ni kun sang ko do, eva yung Lihat tentu, ayah nama itu ini. Tentu, ayah nama mai fellas in a row, oh yeah, mate. But wait, sudah tertari. Lu see the most, see Peter, lu was dia singa like that. You are a chosen generation. Bro at person, this may, ayah nama mai fellas in it. But they didn't take life and bar upon my man, so you got to them. Life and do it, Malajo. So then he got chance to na live on God. So then they around all years, another man would tell the same way. So praise God kay mga it was back in ako nung may sa ako sa pabay ni kung saan ko do and when you not say long again alu telos. It was a take a land, take back thing. It was a may pleasure, salad, follow, God mawo, pagkanto kan may sinong Kung backrise dan kailangan school. Ilo sa may confident sa focus, our deadline, in save a life. Kung ba na ako rin. Ipro ako for single duo, single bodil pa ako. All things are naked in the sight of God. Na kung ipatanay kung si Ma'am Takiyasan God, kung hindi nakedness lang may tada, and may pagkasin. May tsunan may pagkasin. Kung may iye, may ito. Go after them. God is not right na kundi. May chosen generation din ma. Kaya hindi ma. Kung ito mago makulo. Kung second word excuse makulitin ka. So praise God. Then nga kinashka nila. It is written. Message na kayo ma. Mana si may talay itong. Huli lang ka naman si may talay itong. So praise the Lord.
Praise the Lord. I have testimony. Testimony na by Gaston that telling me that by okay, financial. After I need to financial problem, struggle. About week ago, told you ako so lang. Kasi ito kasi investigator tayo. Ipin, momoli feels lang eh. They feel siya na ipin niya, momoli lang. Nasa mga liberty na plus, government negative. Back ni, bang week told it area. But do we room and HA is envelope ng tanong niya. Iba envelope ng pangit. Masong na dieta, siya na yung hatari. Amen. Ako mo sumasama sila ito, labi, kahit na envelope. Sinasama sila, gusto na sumdeo. So, kasi suki envelope mo na envelope rang-rang din. Ako, gayong ganito labi, envelope rang-rang. Mga taga yung federal government sa mga tin-expect mo ito. So, taga mga junior, yakin na po yung financial problem ng katas niya. And then, about 2 more weeks after, and we'll do about the Maki state government. Yes. So, yes, something about that. So, basically na may upgrade finance nga sige nga may actual details ko mahal ko yung offerings lang kasi yan na kayo. Nga ito lang ang details na pangit ipindi may negative kay should be positive. The truth is alam kung magiging apples or may Gaston Gata like Mr. Rosa by Gaston Gata. Ele promise ele tá bom. Então lá com eu se não pode não. So aqui vai ser né. Testimony later to one. Forget about tomorrow. Tomorrow will take care of itself. Seeing it, God is about Mount Synergy, like a capital. So praise God. Sound of one another life. God. Wow, praise God. Dali na nag-call na Paila. Testimony guys siya na crazy. Actually guys siya, kaya na sa kayo niya. Dali na crazy, para na manipulation sa kayo niya sa kalan. Ilo man na siya, kasta ko mataw niya. Dali na guys, tingad na pa niya. Ako maganda na siya ingad niya. Oh, Jesus. But wala rin palagi mo mga siya pa mga niya. At pa rin. Because palagi siya na kaya namin siya. But we kong dalingan, we kong dalingan yung makata na rin siya. Woo! Praise God. Well, dito eh. Arbit challenge tao, at hindi eh. Right? Natuloy na, praise the Lord. Praise the Lord. Mr. galing gan bigat na kewa kay Captain Clark. Amen. Thank you, Jesus. That favor ng God in the God. Actually, God came in Jesus. Amen. Amen. Right? Bakit tayo lang rin, I'm going to touch it.